I pozdrav svim ljudi, ja sam Džokiša. Danas ću pokažem kako da ubacite one kao plave i crvene modele u Counter Strike 1.6, pošto na zahtev mnogih u onom klipu da igram public, svi ste tražili da snimim tutorial za to, tako da evo ga. Znači, ići ćete u link koji ću vam ostaviti u deskripciji, idete znači na ovo prvo što vam izađe, kada ukucate taj link izaći će vam Mediafire. Te ovdje nisam robot, ne znam brate, nisam, glup sam kukurac. Nisam robot, sve o svemu, sad će to da se učita, submint. I imate ovaj kao download, da skinete te color model player, šta već. Sve o svemu, kad ste to skinuli, nemojte da otvarate ništa, idete, znači izađete, ići ćete u vaš folder, ići ćete u downloads, sad ćete da ga nađete, sad ću da ga nađem. BlueStacks, evo ga color model, znači color model, color player, color model, kako već, extract file i ovdje ćete da nađete Counter Strike 1.6, znači gdje god se nalazi, sad ću da vidim da nađem Counter Strike 1.6 games, evo ga Counter Strike 1.6, C-Strike, models i naći ćete, samo da ga nađem, ja da ga nađem prvenstveno, pa onda tek vas, player, morate da nađete, evo ga, player, i tu, znači kliknete to i to će da vam se ekstraktuje, i to je sve, samo restitujete counter i pičite, to je bukvalno ceo tutorial, samo treba da ubacite taj kompletno rar file, treba da ubacite u player folder i on će kao da se rasporedi po onim modelima i to će da vam bude ono automatski sređeno, tako da samo uđete u igru i igrate sa tim kolorizovanim modelima. Tako da ako sam vam pomogao s ovim tutorialom, nemojte da zaboravite da se subscribe-ujete na kanal, da uključite notifikacije ili ga zvonce, da ostavite like na ovom videu ako želite još tutoriala od mene, a mi se idemo nekom narednom videu, tada veliki pozdrav za sve vas. Ćao!